На падрыхтоўку Іванова да 25-го дня беларускага пісьменства выдаткавана больш за 2 мільёны рублёў. Сёння ўжо цалкам адрэканструяваны цэнтральныя раённыя і дзіцячыя бібліятэкі, раённая бальніца і шэраг іншых аб'ектаў. Работы па падрыхтоўцы горада да рэспубліканскага свята ідуць на ўсіх пляцоўках у адпаведнасці з графікам. Продолжаются работы по центральным улицам, где в рамках мероприятий запланировано проведение ремонтных работ. Начато и продолжаются работы в средней школе номер 4. Дополнительно включены по этой школе работы по замене оконных блоков и по благоустройству территории. Поўным ходам ідзе рэканструкцыя вуліцы 17 верасня. Зусім хутка яна стане цалкам пешаходнай і сальецца ў адзін ансамбль з галоўнай плошчы Іванова. Менавіта тут будзе ўсталяваны памятны знак у гонар юбілейнага дня пісьменства, а таксама з'явіцца новая зона адпачынку і элементы аздаблення горада. Маштабныя работы вядуцца і ў гарадскім парку, які вызначаны асноўнай пляцоўкай святкавання. Объект большой и требует значительных финансовых средств. И мы очень довольны, что именно принято решение центральной площадкой именно в парке для проведения. И на сегодняшний день, естественно, эта площадка готовится не только для установки центральной трибуны, но и для приведения в порядок всей инфраструктуры этого объекта. Тут будуць усталяваны велосипедныя і пешаходныя дорожкі, зона для заняткаў спортам самых розных накірункаў. У праекце і арыгінальнае падсвятленне, і малыя архітэктурныя формы. Перамену обличчя города з нецярпеннем чакаюць яго жыхары. Да, очень хорошо, что будут какие-то новые памятники, новая улица будет пешеходная именно. Очень удобно будет. Хотелось бы, чтобы у нас было какое-то место отдыха для детей. У нас в парке нету практически куда выйти с детьми. То есть какие-то, может, качели, карусели, горки. То есть что-то для детей. Нравится, что убирают, готовят, красиво все, чисто. Параллельно ведется работа и по падрыхтоўцы культурной программы святкавання. Естественно, все будет начинаться с центра города, а дальше через улицу, которая непосредственно прилегает и на которой идут работы 17 сентября, где будет представлен всем гостям и сама улица, и открытие знака к Дню письменности. Все шествие будет в сторону городского парка, к месту проведения основного мероприятия. Ужо 25 гадоў крочыць па краіне дзень беларускага пісьменства, маршрут вандровак якога распачаўся ў старажытным Полацку. Тураў, Новагрудак, Нясвіж, Орша, Заслаўе, Мсціслаў, Мір. На Брэшчыне гасцей свята сустракалі ў Пінску, Камянцы, Ганцавічах. І вось цяпер, 2 верасня, свята завітае ў Іванова. Марыя Кобіц, Алеся Зелянко і Александр Дзярчэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».